Eje Nensoko TV Oboroso Bumubusi Ngina Stacy Morao Kubwatia niho ni tuburayi bumuibuli Wairire kigimo mwancho moligereria bwa Nsoko TV na kwaliganiri sana somoroberio itogweri tukulia lero omoroberio manyikanite buna obugima no bochenwe no moroberio nko bagingo koletera kera litukulia Jumatatu chisa ibere cha maroboba litukulia lero ni gotobwate enkwano ya bene abwastura chukwanira igoro y'omoroiro manyikanite buna kansa ndobe togusanga mange no munyagitari uto Dr. Kena Moses Korwa se clinic kia World Fit kia kwa bage gotoka imeyo mochibo songo nicho muradio Caroline Mausa na kukaniro nyare kwa babu no boligererio nawe go bategera liburo bya daktari. Karibu sana somoro bili tubiri tukulia lero. Yes. Na litangani kabisa ninga nyumanyo mwancho moligereria Marieta aolio korase ntunde ntangani lero. Na kiokoro kunga yoko bago gotoka tumaye gochakyo morobeli wedi tukulia lero. Ndiyo mono miskado. Electricamente Dr. Moses Kena Mfarigo kurwa senyekitari ya World Fit Health Centers. World Fit Health Centers noturega bosongo. Asenyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Mbia mama. Bono daktari amatukabwa ngoiga muchando yoigo kansa unyara kwa basana komona se ntebense yeito ya Kenya so bujumla. Na nkore ngindo bwate chiaina chinyinge chia kansa abwasere ronga netyo resuru mwancho muligerera chiaina echo na maybe buna baranyare ko babago konyeka tibachiko babago twaro muchando yo. Nabo gotwaresera litanga ni kansa obomboro irekyo. Kiriya tari kurukuna kanza kero mundari yobwete. Kero mundari yobwete yatezunga no bwate kanza bagushituka. Nkiye ko abantu bashituka yitagye kanza abantu abandi bamwetenga ekero kwanyoze kanza na burasi y'ubugima bwawe. Tari y'ubugima bweka. Kibeza kigotumeke samangana kanza n'ibyo yakinyinge. Urutima bono cancer centers in Kenya nchini. So people have to travel bagende Kenyatta. People have to travel bagende Emmanuel Chandali Cancer Center, Texas and so many places where they spend a lot of money. Kwa abantu wagotumia chinyinge sana. So cancer ni shida enene sana gaga Kenya kali Kenyoka. Basi nsengima. Cancer ni Yoko gerenda abantu wegu ya waigumbanya kanza ni ekero liyo kwa mfano mwano oiboyo omwano yokina ujakobo monto monene natuwagira abantu abani eseligo egukina ego kikiwango kegeta ke yebuturana cyaba ibere na yeye nandi yakina yebuturana. That's what you call cell division. Onye ntubu at cell division is omobero ito, you can imagine. Muna bone ngozi yago tire engao yacha. Lakini kere seri kwibuturana. We kibuturana na machiko. Iga machiko ya seli naro. Ako gere seli yibuturana munetake etakire. Bono nyore nya seli ya kinire yetani kiwango kijeta kire. Bila kuibuturana. Nande kitu cha kuibuturana seli yerembe. So eso mobere ntobwate ndu seli ntobwate ndunga DNA, deoxyribonucleic acid. DNA ina watu wasome ta wantu wa biology nere kwena na machiko ngakia seli ukina ngakia seli kuibuturana. So ngati umuntu akonyora kansa ekero DNA li yasalikire. Bono machiko ta yasese. Bueno, seli ya ina mono wetani muneke wangu gita kire yacha kuibuturana muneta takire bono bobimba bwa manyagucha. You see? So what I'm saying is this.
egento gekolenta kanza gusina kanza na kiegocha egocha okoba DNA yeseli yakole yasalikire wono DNA li kogitu machiko mnata kende egere sele ekine kandi butono mnata kende so mochoko so omonto twara kanza kuyure wetera ogo tai eseli tiko butono na bya mnata kende okay wono ntire chinyinge ngoibunchiro breast cancer njiro throat cervix no bogo teresere ya mase ya mo chiine chiga cha cancer na bigo chomobero mogima tebuga tinaki ego chora sigete na bera che umogimobero mogimo ege ndutanyore cancer yoka ne nchara netu lakini umobero mogima nabo cancer go chandos cancer gitubwa temewono chiengozi squamous cell carcinoma ndobugate cancer nini egote ngozi ekorunga kaposi sarcoma ndobugate cancer kinyingi tutakwana tukoni lakini bono nchire kiriwa tendele common ito kolie kiriwa common lakini nge tutala za kolie kiriwa common inatagote bayo cancer egocha nanatebire okoba DNA ya kole ya salikire ukitego sali DNA kende jones kego sali DNA yago na kiye kolenta cancer ukitego sali DNA negento ke kurunga a free radical ekalo ti free radical chigo chiro so moverogo na liji cancer goche so movero. What is a free radical? Ya wantu wamanyi a free radical no enga muno muriro osoire sumu birogo ime within a fraction of a second okora damage yogo kumi within a fraction of a second into asomete school chemistry ninyo chemistry tukasomega ndike kurunga reactive element and non-reactive elements chire very reactive is because they are not stable. Bono a free radical is an oxygen etali stable ya so ile somo vile na kiko etakiteko ba stable ego so into your cell eve an electron egere emanya koba stable wewe igo omuriro goso an oxygen goso somo vile within a fraction of a second ya ibira an electron goso kuri cell ya sage nini DNA so mbinto kibiri mono bikogera free radicals kwe kinyinge somo verogo bira korente cancer tura kwani binde bikogera nambe yemo abantu bali bakunywa sigara ekero kunywa sigara I'm talking about your lifestyle wale watu ambao wanafuta sigara free radicals comment ka somo verogo hii ekira korente cancer too much alcohol baba kunywa marua mange saidi a free radical which comment so muhorogo kira korentere cancer bantu bali bate kora exercise munda bukamandi ogendo ikaranza sigete mpaka mbarogo exercise yawo kora free radical which comment endagira kyukuri an healthy food bali bakurya indagira kiricheduka mono bali bagira indagira yeduka wanda no basubati na noodles kubeka maji mega kardiali endagira yeduka boikaba ntu amanyinga nendagira kwete teli moyo tebu atibo moyo tebu atibo what we call life giving elements endagira yeduka tebu ati less nutritional value so tebu ati nutrition isaine tebu ati omoyo nendagira kwete. Let me show you something. Abantu twagora obos bwetuka twachikorugo inomba ebituma birimbi bwate liganda lyesiko lirusiye sobos bweduka nalyo bogima kagera liganda lyesiko ndibwate kwa mfano fiber bono ogojo ndagire tabwate fiber liganda lyesiko ndibwate minerals calcium minerals magnesium and so many things bikokonyo mubiri liganda lyesiko ndibwate lyogoli lya kanza abantu bamanyi likunga IP6
akaro kuri bose osieta ibeka lakini umuntu ukuri bose buri kwende bweduka embegu nererese getuma kelime embegu nero bwato omega 3 omega 6 kwanyo ya harusi wese bose wono ukuje ndagire kwete bikakanga kwaje ndagire moyo esukari ibintu bikogera free radicals cyamenteyo kisoda chemicals umuntu tukagura matunda ali sikogari ogenda gura soda utiga ngende ngore soda nelitunda soda zili kwate butuna yolike tuse chemicals chiko so mubere cyalentime cyane again to kendege kolenta cancer is what we call an environmental factor munabona uligereri abantu bali gusine town kwa mfano iba konyora cancer mono ko abantu bali sawa kagere town nebwate air pollution. You can imagine embeye to kungzagaira ebwate chemicals kinyingi industrial pollution chemicals na ujikolenta kana gini tubira intakaza nevinge chemicals nabona bali bakutumia nini pesticides nabona bali bakora agriculture nene those chemicals na uchiko so mubere kisali kigere kirente free radicals ekigokora chico sali DNA matoka ndako kwana so kwa mboli vinga ki njara chi types ya cancer a type very common ya cancer is what we call breast cancer. Breast cancer is very very common sabasubati waswati abange banyoze breast cancer yana nda koteri yente nda kunyulike ndonya kotena chemical nechinge uri basubati abange babwate breast cancer mono bakonyora cancer yorobera gokobe because of deodorant lero umuntu akubeka gonyo ngano okubeka mono kwitaniga because utunyo kokokoli so those deodorant jibwate chemicals chiko changia kolenta cancer yorobera so cancer yorobera tuchakira cancer yorobera mono ngiye kunyo kolenta cancer yorobera iyo ndo kolenta cancer yorobera nambe yemo bakonyora mono nabali batali kogonki abana mono karumo nyete karo bantu bakanyota umuzi wajaga cyabanda 12 orobero lwagonku paka kitishu chigwa attract cancer cyarusugoro dera ningobori karo ngabana mbali bubata bajara so ogotanyora ogotakonki abana mono ngo changire kolenta cancer yorobera and that's why to what advice and the abantu moite wasubati abana abajenzi aba bago kama baba tabanga gobata ya njiko gonki yorobera rwanero kada jiko gade gomna mwana for baby formulas ngade tego mwana mabere yengombe ako gonki breastfeeding umwana karo mu breastfeeding ngo konyira ya to konyira cancer yorobere raisi bali bavuga tabana bake batavuga ati abana bandi umuntu nabanda bajanyora breast cancer so ogotagonki nyira ngoko gonki no kuyasana lakini daktari abo ndako na chake mbali yokonyora bako pump ba bakachira lende chubaimo barabumbare hata hai etibuga tubakongo siko sawa no pump lakini make sure na amabere nkurusi yoro omwana abandi nini karuba utengaki nomanyite timbugati mabere timbugati muno kunya ko wonki amabere akomenteka bona wata timbugati mabere watika wata konyori ndechando badai na kyabantu barakora bamanyinga batwari ruburire bwa kanza ya robera itoko tebye bantu abana bayiseke we call it breast examination most of the time we could give robera rwa na kirokorokan so kwabeka ekerore wati nina sekerore kwa linya ki na kirobera rwa rokorokana wokonyora na kwa mfano rwabero nomono gwetani urundi ekala we call it the color of your breast very very important again take time to go tell wasubati we could call it na to go tell examination na kyo we call examination okoiriria kore kwanza namba yire kwalento kopeko kwa gumunaira kwabeko kwa flat kwa masachi robera rwago round kogo kora finya yo nipo
finya uone kama kuna kitu inatokea. Kuna hii ntike tanyo kule is a lamp. Obo vimbe bogo cha soro vere ruago. Konyora there is a small lamp, oze lamp ya chile minyoka nyagitari. Obo vimbe boro soro vere minyoka nyagitari. So the first thing okore soro vere is a lamp. So you have to ask the lamp yang naki ni lamp ye ko bageko na vekobera anywhere ase rovere go na kito tena okogenda round kwa manya kufinya rovere wao. Kwa hivyo what you look at is a lamp. Number 2, wakonyole lamp ya chile minyoka nyagita lakini abane bigoliye bikabala adolescents nkonyora bale babwata those lamps kile somo kwenda rovere wao na bokonyonga nchigwa tibo bonde wenza toko kuna fibroadenoma. So minyoka nyagita, that's number 1. Number 2, dige lero bere bwa unakoteje kala rovere ko chaka gonjo ko chaka una like a mall muna no roche jankoro ki an orange di tunde liko ko orange ni yororo ngoro ngozi amekoro kana okoro bere wacha kutwale ngozi muneyi. That's what you call malls. Ngozi itilingia you have to rush nyagitari. Again to kende ochiko finyo rovere onyonga ngoso kidole gusina manyinga kusamaira kusigin tugete ndio macha soka minyoka nyagitari. Those are the symptoms ngende gotebo. Alafu baadaye na uta konyolanga esentika tiki yago gaya. Hizo what you call lymph nodes. Chacha kile kufura. Niwete ni kufura. So we have so nyagitari ndio what you call local symptoms. It's cancer na ndio ndio general symptoms. Kuna general symptoms abakonya kwa mfano umepoteza weight, you're losing weight. Unajua umeanza kuchoka mwili, uko na pain mtumule na hizo ndio kuligere. So ile dalili okoro kama utanga ki nabona nyole watu wa breast cancer obo vimbe so kwenda rovero dwa twatebire ngozi ne byagonjoka eni bona uchi kuna wanyanga macha kwenda macha so kusamani go sekusamaya. It is time you have to go to hospital. So breast cancer is very common, very common. Lakini ni abantu ho onyege ntonkerege ko kera wene bwango cancer ra wene bwango cancer to kwa na ikunga breast cancer, because if you discover it mapema ukimbia hospitalini na bora kwa ndio mastectomy oba ruhusu woro lakini ume na bora even today you can get radiotherapy gosamberu uwenye. So breast cancer is about kuiri rovere wabo omanyinga chorovere wabo rokorokana ominyoke nyagitari. Bono ntobwate abantu bari bagoteba barabume bakubutoru kwere nakwaro ko yuko uko baro ngiye ko lead bakabaji ko butoru kwere de treatment teyo bara wepo ego sabu mbari ya chire to an extent yeta cancer ni thing kwa kwani very important. Ni what you call staging. Stages ya cancer. Ntobwate first stage, ntobwate second stage, ntobwate third stage and the fourth stage. First stage eliminating a cancer ile local, yani ile etonyoga cancer in situ, yani konye de cancer lakini tera agenda ndonzi no itete kobaye. So etere kurusu gwetero kobara na bekurusu gwetero kobara surgery erworo. Lakini cancer neru kunaona ka second stage okonyoranga ya nere bado localized lakini ya chile se what you call lymph node chingweno ana vera abaru ana monta ko rugo sambere. Lakini wale kuguru muntu ngotwade third stage na fourth stage inche mwetu ibono ya tadi yarude se wenta kobera yeke usine smitheti ngaya nge breast cancer ya so usine lungs use ya chida other parts of the body. Yono yaba koba ekitan komu kunye wen. You understand what I'm saying? Yeah. So that is what tokotanga discover mapema, kill you study mapema. Staging is very important. You understand? Staging is very important. Na kyokoranga abantu bako bone karo mutu munda kirinya gitari akanyama gakurusi udogonga biopsy ya ibinya gitari ya chikokore ruyo ndekorunga histology
Hata from the histology, report yacha egotenga obugate cancer at a stage fulani. Okay. Bono staging yakonyo munyagitari ko ask ko ibonga ki which is the best way I can treat with my patient. What's the best way? Which management am I going to employ here? Yakonya surgery, radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy because yeah. Okay. Bono daktari kwa rato eresere semo ya basubati ntubwate cancer iyo robere manyakarite na breast cancer. Korende bono toko irane semo ya kabiri nabo goteresere yerasa bagaka manyika nyobuna prostate cancer negative cancer kinde kinyingi. Okay, mwancho murigereria tubese kwenda tugende tugusanga mange na Dr. Kena Moses igore umuchando buburaire bwa cancer. Toko irana kurwa sesema ya kabere ntobe toko eresera ekiyo ina kinyinge cyo buraire bwega tubese kwenda. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishite gutoka sama acho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662. For the first time in 63 years of self-rule, a national celebration, Madaraka Day, is being hosted here in Wajir. Omuyega bwogo chengera konyoro bosibora sense ya Kenya goikiranirwa ime county ya Wajir. Kwamba walimu wetu, ukiona kwamba kuna shida, tuma mtoto aende na mzazi wake. Agoro kiako boli kwa konsonsole mechandase chiskuru elio gotange bikole byo gosamba chiskuru. Bamenyi bensemo ya nanyuki gokorokorobekana elio koerera ubwoba bugwatika kuburaire bwa Ebola.
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho marigere karibu sana naenda seseme yetu ya kabere murobelyo bodi tukoli alero murobelyo bogima nobo chenu abasenge nderete gusanganere Dr. Kena Moses abasitogo kwanera sobo agare mano igoro yo muchando okansa bono daktari kogenda seseme ya basacha ntobwate kanse manyika inde buna prostate cancer ero nobe gogo tukunedinga kie kwa bagego changa ki na maybe go chime mano ngakie kwa prostate cancer and cancer inde is very common. It's habagaka. Igabagaka bangi babwate prostate cancer kobwa nyore breast cancer. Okay. Prostate cancer eki munkerege korokwe prostate. Prostate yeye nere gotokonya twanyora abana. Igomu muronyo ngadabuga prostate zakonyora abana. Okay. Nebwate gasinde. Nkaitoko nyore prostate enchira yoro iboro rumusacha utaraikese eblada esa machari aga ntunkaraga sinyinyi kanga munaga nterege kenabo akuna kwa prostate aga nterega kekenabo arokire prostate ngoja kale kanyora kanza sana oli eri kanza naro ndia tutebanga again tugende konda cancer is what you call myaka ya unirembo kagara abantu bago telemono na muno wakanyora cancer kubwa bitana so kingo cyangire ko lenta ngende cancer ndiyo prostate cancer yibona ndimanyire cyo umuntu ararure amanya kumanya ngo tware prostate cancer. Number 1 is what you call abnormal urine pattern. Na kikuwa gaitira maji na kibondo guitira maji ona kucha konyanga guitira maji mono botuko saidi ubwate what you call nocturia is associated na mangana ya prostate guitira maji lyoka botuko especially botuko ine dalili yemo ekorumya na prostate yabanya ya gutwa cancer Guitira machi tari magidari gosoka okuganyira machi wanyita machi asoka bose amacha ko gusamba ndumne amacha ko kwaganani so those are abnormal urine pattern na wachira abasoka kwa associated na prostate cancer. Lakini I want to tell you this tari n'ibintu binatebire bimete no bwata cancer bimeneti na prostate yawe yatwaleme cyane lakini bono kidalili njiro kunjira chimbe bono manyinga nabanya natole prostate cancer onyo ko guitira manyinga guitira machi abwate some blood what we call hematuria so nyagitari guitira machi ale asanga ina manyinga hiyo ni dalili mbaya. Go those to immediately onyo nanda machi ayo guitira kare kurumuna ndo mobongo Guitira macha bwata manyinga amikuru muro mogongo. Hiyo dalili nyingine mbaya. You have to rush the hospital. Ogere wikoge nenya gitari ogero origere gusaidi. So ekera abantu bago nenya gitari babwate prostate cancer. Wikatuba kodochumo. Lakini mbantu kimono mono bako nya prostate cancer na tebire emyaka. Iyo ntubiyaka bere. Dera matuka baje batanga abantu batali kore mu mugono. Wanda wa kambara batali kore mu mugono. Na oro baje kore bakansa mono kubwa bali bakore mu mugono. So ndiko tangantu bwata muri baje kore mu mugono abantu batanga gida gida nya kukwandiki. Wikore mu mugondo aye kore mugaka. Egere okonye prostate yari gutwara kansa. Lakini karugwa chini gitani kitogokora. Ukatogokorera uchunguzi. Nanga togote. Uchunguzi ntanga ntogokorera. Ukatokorera ntugina PSA, prostate specific antigen. PSA nere gotokonya kumanyanga urasu umuntu urasu nyora kansa bwate. Twarusia manyinga twapima prostate specific antigen. Nga kingana 0 to 4 your prostate is normal.
4 to 10 your prostate yako ya bimbire, 10 to 20 your prostate yangu chikoendere kwa cancer, more than 20 simuye. Okay. Bona Bone katu apimire twanyoleza use PSA yawe yetaniri 20. Bono toko tinga you need more investigation. Toko ultrasound, maybe MRI, akanyama kauzuga chigo pimu tumanya konyora staging etwagotera. Tumanya prostate cancer, nga kubwate prostate cancer utayoberete. Tumanya kumayole yaki majo kitokomwa. Mono mekazona muna wonde ntekatonyoro muntu use PSA yaye yetaniri 20. Kuba ya advice tole bakore ndiko rukunga subcapsular osteectomy. Subcapsular osteectomy nekero tokogenda ali so mugaka twarusi ibintu biri bikorageri cancer ye prostate twatukuta surgery kabi arusi borro muna bakomenya mu bwaye cancer ye teko ndando itikaze ko beragari because ibintu ekoragera yaruroro. okay. Tutara tugosuka gochimoto to bugoto eresera igore ya maybe cervical cancer na colon cancer. Ninga niyo to eresera nkiye ko gara abantu abu etuki maybe yasira kurumoto go sebaginge abo bwato buroiro baka. Prostate cancer number 1 kokorere nutrients so muduro cancer kuri umubero yakore ndagara yagopi. So ndagere yakode kurume nabakonya nutrients jikogere tuki yage kine cyabure ko umubiri. Edazo ko umuntu ubwate cancer, but cancer yankorona cancer ko. Cancer simchezo. Ekro ya ese urange ari esore. Umukyoriye ubwetagari. O ekrozime kiyawo. Cancer ekrozime kiyawo yarozime ki. Ataebekya manyinga ukise cancer yi. Bono yaja konyonya manyinga oka, yaja kuliwa manyinga. Yaja kuri nutrients, yaja kuri bakana yokora abantu ubwate cancer amanyinga ko berumubiri babutwara nemi. Because cancer kunywa ekukuragira. That's number 1. Ngo nutrients na wachikogera etugia otemera. Number 2, yoga ari mu gutumia cancer. Chemotherapy. Amata yoga ari tuza chemicals mbaya kali sana. So na jikogera tukia abantu babutokera waje kutumia yoga ari. Babutoka because it has a side effect ya yoga ari akonga chemotherapy. Okay. Alafu kero kende buroiro bombole obuorore. Yes. Cancer nile kubwatyorore. Family history is very important. Nga mamu mina gatwara cancer na ina ura askonya cancer yorobe. Tatu mina gatwara prostate cancer na ina ura prostate cancer. Ngubwatiro ruliye. Okay. Bona kero kende na bobo igo gotweresera igoro ya cervical cancer nero nkole nginere common kabisa siku hizi. Cervix cancer nere very common. Inande cancer kabere esaba subati konyora basubati. Mono cancer ya kabiri nere common. Cervix cancer is very common. Tora banta bakonya cancer, cervix cancer abantu 20 something years. Cervix umurango ryo okoso ese nyumba y'umwana otwarire cancer. Mono nambege kolenda cancer ya cervix is what you call human papilloma virus. A virus ekenyini tego swali ese cervix kialenta cancer ya cervix. So the thing that is what you call human papilloma virus. Cancer. Na kia wantu wako nyora human papilloma virus kwambukira kuri umuntu omugicho yonde. Igo abantu bali bakumira nsoko mu mugondo onyo yo monyo onyebwate na bakwera lyo yonde. Ekera lyo umusbati yaja kolenda cancer ya cervix. Again to kende kolenda cancer ya cervix. Dera matukaya is HIV. Urige abantu na rolide abantu bigoriye bike babwate cancer ya cervix abandi mbari babwate cancer ekorokunga babwate low immunity ubunya umayite ndago telika cancer nkoro zigwire so mubekeri lakini ntobwate obonya mazi bokurusi cancer iri ku mubiri kweli cytotoxin whatever immunity ese nere vekiro mubere egoita cancer. Igo cancer ya gaikorosi yaminyoka bwango yarusi cancer ya tukuta. So ubonya maswa ngo kora burega ngo check buringa ngo kora burega sivya. Is the immune function optimally? If your immunity not function optimally, na byo konyora cancer. So low immunity nkolentere cancer. Low immunity no abantu bobwate HIV
nabako nya cervix cancer abantu abwate HIV na baranyole ngiye ko runga cancer yengosi ko jamune kitonoiga tukunga Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma ipo nyolira abantu batende babwate HIV. So what am I trying to say? What I'm saying is that human papilloma virus na konda cervix cancer and the low immunity. Na free radical blood ndani chura manyinga kwa prostate cancer. Cervix cancer ndani chokorwa umanya ai wone niko na cervix cancer. Vaginal discharge. Uko chabu kunya gosoka bunga bubwata manyinga. Ekero ko busabunya gosoka bunga bubwata manyinga ayo musubati na bora nyore ngan cervix cancer wakole kwa minyoka nyagitari. Buchabu gweta usibu bunga amacha kunyanya gwiteka. Amacha ya uzunkia maji. Abandi na harole bagutara babegete part all along. Esababu amacha gwiteka. Amacha nkajako. Discharge bwata manyanga yeko. Eri na bintu tanga ko liyele. Wakora this kind of discharge genda nyagitari wakora examination. They want kidali kinde chigo tamula bono ekero kuchikore mu mugondo kwanje ro gutwara ubusongo. You have what you call painful coital. Painful coital mo komera zo kuri mu mugondo kwanje ro bwata ubusongo. You know, survive in a motion yesazi yanto bosongo. So elini kidali kindo kugenda. To kidali kindo of course ngo kiro gocha. Kwa chake kwa umoke wani nyinyi bitumuni. Lakini jitote wa local whatever ligoro ya vaginal discharge. Number 2 whatever ligoro ye ntuke kurukunga painful coital. Gosego twara ukabosongo liyo kuri mu mugondo. Daktari gochikokolera nabo igo aina yo mweli nteto tweresero tutarachi kwenda chinchiro cy'ububwenya kumanyika na colon cancer. Colon cancer nande imere very common. Enchira yendagira ya tualije cancer. Cancer yekwende ya colon cancer itokunyerukana kwa tualije colorectal carcinoma. Colorectal carcinoma cancer ya colon and the rectum. Nere common. Ndabo kwano. Yamba bateria. Ndabo tege ntukira ande dona ukwana. Abantu mbali babwati chwenko bako ende chwele nko mulioka. That is a predisposing factor yokonyora colon cancer. We come make sure ko ende ulicho. Ko ende chwele no bantu bako mnyoma tukata kubata ko enda cho. Anuma de karo twalende ya ugetega. You clean the colon. To consider nye moyo ngandira kam manye kubwati chenko to lenja ngandira ka ito yabe ngororo na tebiringa ekericho ekobenko ngo changire kolenta kanse kunga colorectal carcinoma cancer of the colon and the rectum. Okay. Lakini utaanza kuona cancer na colon na mtunga free radical. Abantu bole kwenye ngobwete what we call polyps nyingi se intestine chao ikigo chachange kolenta cancer. So nahura betorra dalili ndeyosi pake karwa kile kuwara ujakumana kini kabwate colon cancer nabwo batonyora dalili ndeyosi lakini kiroko endi cho ya traneti dalili ya mu watu kuliri oko endi cho ebwate some blood nabora nyinga ne dalili ya colon cancer. And that's why toko tewe ndunga bahati ya gitari umuntu mudabwate dalili gete akretenka kero kwa manyinga se cho toko kuna malena no tuwe bwate cho nabura nyorenga nkanso bwate so genda nyitari kanza ye colon nere common nero amanga ndako teba to se gutwale cho enko inchugwali tubwate muri wega ante kwenda ye moyo kasingi 100 wakola cleansing of your colon kwa yawo yabo. Yes. Abe bona gosikama tuningani oto research egati complications cancer ko bage ko leta somo. Cancer si mchezo. Na tu tevile cancer kolie ndagira cy'umuntu yakura. So ekwende complication yenene na nogo siyo bugima. Kagira cancer kuruense meye mo yagenda nsemente to batani ko kana metastasis from one place to another. Ekogenda to the organs which are vital to fail.
So number 1 nataka ndaga kutoka sumogoro kanza nakula chakula ikienda organs kwa mfano imetoka kwa prostate imeenda kwende omogongo skeleton kuona simchelo tuwezi simchelo ekubwate kogenda your important organ like ama ekubwate kogenda igono mimi kanza zaidi nyagitari utapoteza maisha so it's important kama mtu anaenda okay bana gochikokorera ninganyere sero mwancho murigereria buna Dr. Kena Kuru World Fit okobagoko bakonya banyoro mujando yigukaza urigereria nyagitari yetu ya World Fit ntuga yakaro karu montago chagaiga tali yago chama babu lakini yago sobo semi bori guru sana ntu togo somya barunde baitu nkibabonte komanya egere barendo mubere sana mwete karu ndumode batore nyasa etatu ngite montago wale ntokurwara so gutamanya so ekero uje nyagitari yetu manyanga okuru nyagitari yego bosoka komanyete egere to chikurwara igono bosani tubwatega iga ntsinitali yetu tubwata majoga akokonya kugwena kanza ntubwata majoga tubwate yoli ko ngareshi tubwate yoli ko kuna morinda citrifolia tubwate yoli ko na IP6 tubwate maitaki tubwate shitaki tubwate majoga mange akokonya mangana kanza tubwate effective ngokonya mangana kanza tubwata majoga mange. That is what I want people to understand. Cancer is very aggressive. And it has to be treated aggressively. We cover to once bache umunyagitari yoyo surgery achini ama yoga chemotherapy achini ama yoga radiotherapy achini. If it is anything kira konye cancer go ikakerentu nutrition endagira umubere no bwate the power to heal, but you have to give it tools bagero mugero wena cancer. So you need nutrition. You need whole food. I've got all the nutrients. So you've got spirulina confirmed. Reishna quantity. I'm a yoga and to get you don't want to have cancer. You have make sure go to your wife and to say you tomato mokoni egera way. If you want cancer, echo in the stage. Nyoka wangu kende stage 1. Okay, daktari mbiyama gochigokorera ningani kwaniria abantu bao ba Nyamira na ba Nairobi kagera nabukorra chifadi cyao sana. Abantu ba Nyamira batwangire sana. Abantu bakuru magombo bakuru para mbili bakuru Nyamira ngima bagoje sinyekitani cha wazi. Thank you so much so much. Ndio ndoko bafejumu. You have to make sure that you are going Nyamira aliko chikose. Abantu ba Nyamira mbia muno sana aso good support. Abantu ba Nairobi inko tumama leo Nairobi almost kila mtuko. Mutumira abantu Nairobi. So abantu ba Nairobi na wangu to watch bali sana. Lakini tu adana nyakisi kama ndimali to watch bali. Watu kwa Kisumu watu wa kile Kisumu were very very happy. Ebi mtumezi ngoto wataka sinikaje kwa watu. Tuwateja abantu mtoto itutumie chemicals abantu bachikurwara bantu baba kutumia kidai ekitibwata chemicals abantu bantu baje gutwara shida yokweba dementia twalentire dai ere natural era edai tutokonzi nyambi abo kutumia na mara nyingi twalentire natebe ndio colon cleanser notubwate abagaka tobakonyire sana ora bagaka bakuru Nyamira bagaka bakuru asatambe chinguru cyabo cyo korema cyahende. Lakini tubwate nabona tubwate yogoliye sana ikoro kuna yoimbe bigo konye prostate yawe twara kanza na ndi yakwa chingu cyo korema mundu baje na radio noro gosete tubwate ni nge kara mangana arthritis ora koro marwira ndo jaso ngweto mubere nyuranga tiganda nyako cyo kali cya wari niko okay olioko korra sari tukolia lero tanya gokorra matukande nabako maresera sogotoka namba yawe yesimu narako bagagutana biya mona sogotoligere na tebire ekero bwate uriro wandi wensu gosumbulete nyuranga gwali sinoirega Secretary ne Dr. Kena Moses kurwa Secretary ya World Fitness Center. World Fitness Center ndubwate clinic Bosongo iga marigitiga asikibuche bikire inyomonere korunga Uru Plaza so ime nje goroba ya gatatu erumu
3078 ando buya bwa bosongo ga igakaro nche ngotoka njo munyagitari bosongo ga igono ujani nchokonyo onye turanyora ngo turakese nyitari ya wafi tubwate clinic ende so muchwel doret ande tubwate clinic gari karatina nkire sinamba ya nursing 0722 245763 namba ya 0722 245763 ndiyo muno asogotuliwe gutukobi ndiyo muno daktari na asogosanga naitwa siri mu ruberi bweri tukole alero abego no kwegena kwa nebu na kwa nyare ko bago kuru basemi boisa inego cyasoyo amababiri batatu isiko gari bono mancho marigego ikabono nigo twikira somo elyo bwe mu ruberi oito bweri tukole alero abwa stabere to gusanga amange igoro yo muchando o cancer onyo mu ruberi yo obago gweta to naboko tarra social media platforms cheto esame ya Facebook, YouTube na boygo TikTok @ensoko TV onyare ko bago korigereria umuroberi yo negatie meroberi yende ime Ensoko TV asengenche Soko TV nabo boroso bwo mugusiko abe nancho muradio Caroline Mosa nakuka neiro nyare ko bano butukoboro buyamano tabe to kumbera na e weekend edi tukobuneliga chinsabune chiga Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.